155，我想租辆车自驾旅游。你有18岁了吗？我已经20岁了。156，有没有租车价格表？这个是价格表。157，这个价钱包括保险吗？包括。158，你想要租经济型还是豪华型？我想租经济型车。159，丰田车每天多少钱？这是经济型车，租金2万卢郎。160，每天有里程限制吗？所有车都没有里程限制。161，我可以在别间分店还车吗？可以在任何分店还车。155，我想租辆车自驾旅游。你有18岁了吗？我已经20岁了。156，有没有租车价格表？这个是价格表。157，这个价钱包括保险吗？包括。158，你想要租经济型还是豪华型？我想租经济型车。159，丰田车每天多少钱？这是经济型车，租金2万卢郎。160，每天有里程限制吗？所有车都没有里程限制。161，我可以在别间分店还车吗？可以在任何分店还车。urugendo rwo gutwara wenyine. Nshobora kugarura imodoka nkayisiga ku rindi shami ryanyu. Imodoka wayisiga ku ishami ryacu ubonye. Ndashaka gukodesha imodoka yo kwitwaramo jyenyine. Ufite imyaka 18. Mfite imyaka 20. Hari urutonde rw'ibiciro byo gukodesha imodoka. Nguru urutonde rw'ibiciro. Igiciro cyo gukodesha imodoka kirimo ubwishingizi bwuzuye? Yego. Ushaka gukodesha imodoka iciriritse cyangwa ihenze? Ndashaka gukodesha imodoka iciriritse. Iyi Toyota ni angahe ku munsi? Iyi ni imodoka iciriritse ikodeshwa amafaranga 20,000 y'u Rwanda ku munsi. Hari igipimo cy'ibirometero ntarengwa ku munsi? Imodoka zose nta gipimo ntarengwa zifite.